Protetske nadoknade u ustima se grubo dele na fiksne i mobilne protetske nadoknade. Mobilne protetske nadoknade predstavljaju proteze koje mogu biti parcijalno pločaste, skeletirane i totalne proteze i one se, dakle, mobilne, moraju se skidati za održavanje higijene. U fiksne protetske nadoknade spadaju krunice i mostovi. Krunice i mostovi mogu biti izrađeni od najrazličitijih materijala, uglavnom se dele na metal keramiku i bezmetalnu keramiku. Metal keramika u sebi u osnovi sadrži metalne legure koje naležu uz sam zub, a preko njih se ređe keramika u slojevima. Takva vrsta nadoknade se preporučuje za bočne regije gde su sile žvakanja daleko jače nego u prednjoj regiji i koriste se jako često za izradu bočnih mostova. Što se tiče bezmetalne keramike, ona se deli grubo po materijalima od kojih se osnova proizvodi. Dakle, može biti litijum disilikat, cirkonija i tako dalje. I služi za uglavnom estetsku zonu, mada je trend da se sada dosta radi i u bočnoj regiji. Bezmetalna keramika u odnosu na metal keramiku ima prednost u estetici, odnosno u transparenciji svetlosti koja je daleko bliža prirodnom zubu od metal keramike. Iz tog razloga se koristi u estetskoj regiji, najčešće. Indikacije su različite, postoje situacije gde se bezmetalna keramika ne može staviti, međutim one su sve ređe. U našoj ordinaciji nudimo usluge CAD/CAM tehnologije, što znači da solo krunice koje su iz bloka keramike, dakle bez metala, se mogu proizvesti u jednom danu.